Kollox jinsab lest tal-avveniment li se jsir lejlit l-ewwel tas-sena fi Pjazza San Giorgio fil-Belt Valletta, fejn mistennija li jattendu għalih il fuq minn 50,000 persuna. Matul din is-serata se jipparteċipaw għatt artisti Maltin. L-avveniment se jibda bl-R&D Juke Boys Band u wara se jkomplu The Palace String Orchestra mmexxija minn Ryan Polabela. Imbagħad hemm line-up buħud mill-aqwa kantanti lokali, fosthom hemm Scott, Aiden, Klinsman, Jasmine, Drakard, Megan May u Sara Bonnici. Eżatt qabel il-countdown il-preżentaturi flimkien mad-DJs Koroma u Migi ser ikunu qed idoqqu lil-folla. Is-sena tal-2024 se tibda b'spettaklu tan-nar u pirotekniċi wara li s-sena l-oħra kien hemm kontroversja minħabba li ma sarx il-lob tan-nar kawża ta' nuqqas ta' fondi. Apparti minn hekk għal dan l-avveniment se jkun hemm servizz speċjali tat-trasport pubbliku li se jibqa' dej sa madwar is-satej ta' filgħodu. L-avveniment tal-lejliet l-ewwel tas-sena se jibda fit-8:09 ta' filgħaxija u se jkompli għaddej sa madwar is-satej ta' filgħodu. Filwaqt li se jixxandar live fuq l-istazzjonijiet televiżivi lokali fosthom Net Television.